Ona thutha wa miaka 22 nyina wa Danieli ndari atiga kumakio ni uria mwana wake andikaga. Akimurora akiandika uthio wake urakuonia kimako kia muciari gia kurigwo niki kingituma mwana wake age kwandika ta ciana iria ingi. Kuma mathabu nginyagia mathomo mangi, Danieli andikaga inamanĩtie ibuku. Amenyire mwana wake ndandikaga uria aria angi mandikaga riria agiririo guthie kirathi kia mbere ona thutha wa Danieli kuhituka wega. Saa akaniita siku moja akaniambia wacha mtoto akuandikie uone. Mtoto kuandika nilistuka nikasema huyu ni wangu ama namna gani? Thutha wa aciari yake kumenya, Danieli anahurwo nginyagia bara ya mwiri makigeria kumucenjia. Kwa sababu hiyo ndo njia peke yake nilikuwa najua kuandika, ilibidi nimeendelea kuandika hivyo. Na kwa wakati ilibidi wamenikubali jinsi nilivyo. O uria athiaga na mbere na mathomo, noguo athiaga na mbere kumakia nginyagia rutani yake. Sisi tumeona wanafunzi wengine wakiandika na kushoto, lakini hatujaiona mwenye anapendusha kitabu hivi. Tumeona Waislamu wakiandika kwenda huku, lakini hatujaona mwenye anapendwa kitabu hivi. Na kuona mami wao ndari aiganira na mwana wake kwandika inamanĩtie ibuku, anageria nginya kumutwara kuri ataaramu wa ugima wa mwiri. Mimi kwa akili yangu mpaka saa hii sijaona kama ako sawa. Naona ita macho yake huko na ndani kuna shida ama upongo yake imeinama. Daktari after kufanya nini yake alipata niko normal lazima. Kama ni kuona naona tu sawa na vitu vingine nafanya tu sawa. Maita maria nyina wa Danieli anaconoka riria athie handu na mwana wake arauga matingitarika. Tukienda mahali na yeye ati anaambiwa weka signature, anainamisa kitabu. Nasema sasa hata hiyo signature. No wega ni ati kwandika ugutire kwa muhingisha undu o wothe, na riu ari university agithomera mathomo ma watho. Danieli etikitie we ni kiheo ari nakio na ona ena mfango wa gukionjorithia ahote guthukuma kumana na mwandiko wake. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Gathoni Wanjihia.